Hoi anō rā, e te whanu me mihi kone kia koe, noho nei koe tō kāinga I tēnei rā, aua kōpeke makariri engari, ko te mea nui me whakaaruhia tātou e pāna ki ngā kaupapa. Ai me ngā taki mui o tātou, a Mānawatia a Matariki pūhanga, he tino kaupapa tēnei, he wahanga kia whakahororihia rātu I mokohia I whai whakaore pāna ki tēnei take o te Matariki pūhanga. I te wānei me whiti atu ki tērā kāngi ki te Kerikeri, e kororau ki a Ripeka Tana e pā ana ki te kaupapa tū oroti a rātou. A tērā wiki me mihi anoki kia koe, e te whanunga, tēnā koe, mōrena? Mōrena, tēnā koe. Tēnā koe tau te iwi. Ai, tēnā koe, pē hana koe? Ai, tēnā o rāna hei. Kapa, e mea nui tēnā. Ai, kia ora, ko Ripeka Tana, hai, he uria hau no Ngāti tautahi Ngatirehia, ko taku mahi I roto I te runanga, he kaiarahi I roto mō te rōpū mātauranga. Tēnā koe, tēnā koe, he mahi nuratu I tēnā, ki te hau ngā post ki longa hoki I te koutou poka mata. He mahanga kaupapa, e pāna ki te mahi awhi ngā taitamariki, ngā whananga o Ngatirehia roto te kaupapa o te māturanga. Ai. Tētahi anō mahi te whakaritinga o tēnei Mānawatia puanga Matariki. He tika ngā tawhito engari he whakaora anō tātou ki Kerikeri. Ko tētahi anō taku mahi ki I roto I te runanga. Ai, tēnā koe te whananga. Whakamohia atu ki a rātunga kai hakarongo hanga neke e pāna ki tēnei o ka kaupapa tū. I roto I koutou a te rahoroi a te 22 a taino ki te 23 o ngā rā o te marama nei. Nui ngā mahi I runga I tērā wā whakatā, te hāngaia, ngā pāro, ngā puti, ngā kōauau, ki te tākoro, tētahi taonga tākoro ko Kiorahi, I tērā wā o tēnei kaupapa. Ai, ki te mātakitaki ngā kapa o ngā kura I roto I te rio o Ngatirehia, me te whakawhanaungatanga. Ai, tēnā koe e te tuina. I know that throughout the country, for the first time in the history of this country, the celebrations of Puhanga Matariki, and we know that Puhanga rises before Matariki, but hey, celebration in the wharewhia Ngatirehia whānau next weekend. Starting at 10 o'clock on the Saturday to 2 o'clock in the afternoon. And then we taking our hikoi up on Sunday morning at 6 o'clock, hoping to fight any whetū, really. It's a space that you folks have developed over the years, and I see some really great things happening. Engagement with the wider community, that beautiful new sculpture at the beginning of the Kerikeri Road, and that's work in progress, eh? Yes, still going, and hoping to get it all set up for our mokopuna and them to just have it not so easy, but to keep progressing from wherever they lead off to. You know, from a perspective of a new generation, and it was a time that many of our things, particularly in the Māori world, were actually things that were dealt to by the older generation. It's a whole new time now. It is, yes. What does that feel like? It feels great. It feels very honoured and privileged to have our kaumātua to have us walk alongside them like they always have, but just letting us have our moments to shine, I suppose. Tēnā koe. And this kaupapa is part of the kaupapa of Mātauranga. I know that Pai Nora has been, a person behind being able to actually offer to our new generation a whole lot of new things, not only of the traditional knowledge, but also the knowledge of today. How do you think these work together, our traditional knowledge, and for a long time, that knowledge wasn't actually knowledge that was shared in the wider space. It was only confined to certain people. What do you think about, how these things go together, the knowledge of the old people and the knowledge of what is happening today?
I think it's a beautiful thing as long as we stay true to what we know from our kaumātua and kuia, and also being able to just have that transparency, I suppose. Okay, well, what are some of the important things for you as a new generation, as far as, you know, not only knowledge but also how we best use that knowledge? Share it with our wider community, as well as And Kerikeri is a world of a whole lot of different people. I know there's our hungakange, our tangata whiri, but also people from all over the world live there, young people, old people. How do you find, you know, engaging in that space? It's difficult at times, but just being able to connect with everyone in the community. We have, you know, our hard times and challenges, I suppose, like everyone else. It's just making them aware that we are here and we are not going anywhere. And you folks have got a really choice space right in the heart of Kerikeri there. Aye. Okay, Ripeka, hey, thank you for your time. And I know, you know, I'd love to be able to actually hook up with you on a regular basis. I know that you have lots of events and maybe a regular quarter with you, update of the events and sharing whakaaro, particularly important for our new generation. So big kia ora to you and have a great weekend. It sounds like it's going to be a really choice weekend. Kia ora.